Praise the Lord. Ijay tapno, ma-encourage si may skin maysa, ngamang support. Kasi bagbagak iti services tayo, nga naawan ti church, nga kamangan ti youth, nga nga tati papananda. So, mapanday di worldly, nga biyag. So nga, talagang aramidan tayo dito eh. May isuti maysa nga nung basaan tayo the Bible, niya po Diyos ket interesado karag iti ubing, concern. Niya po Diyos ti ubing, iti youth, ken uray karag iti lalakay. Because kasi gayam ni Apo Diyos, so nga si kasuon tayo dito yung church. Tiubing, youth, family, men, women, amen. Kana nga matay tayo. Wano, rapture nga may. Hallelujah. Litak manan, na one the church, na kamangan ti youth, niya nga tati biyagda. At tilubong ti worldliness ket nawan ni Apo Diyos sa mga save ti tao na pigsa ti hatak ti lubong. Pigsa ti hatak ti drugs, hatak iti nagijay lust. Amen? So nga do ti masiksikugan, ado ti suicide, ado ti drunkard. Nagkikita tayo dita. Kitaan tayo nagijay, agkakadwa nga babaru, babalasang, agkikista dita kalsada. No anak yu ti may sa ijay. Kasano nga taan niya, riknayo. So nga, dito'y at least man lang, nga maisurusuro, iti holiness, righteousness in Christ. Amen? Wait for the right time. May susuro na gidjay. Hallelujah. Anyo gagaganatan, nagidjay kasjay. Mayat pala kumangahan kayo magkias-asawan, no? Dapat di may nayon. Amen. So nga da tayo nga naganak, i-appreciate tayo riyan. No minsan handa makatulong di trabaho, tadajay adati activities si church, pero may sursurwan damat nga tumulong kada kayo nga parents. Nagawid kayo, luto kayo mata, sa kasuan nyo ti panag-adal yo. So di na minsan, tinultulungan na kiti youth, na kiti kakadwada, nga mang aramid ti mujul da. Dito ay church. You see, tatidado mga parents, handang asikasuon ti anak da, ti mujul, ti kaublada, kabibirok na ti kwarta, moyo ti ubing, hanang lang ang kwarta ti kailangan da. Tadjay mat uras mo, your time, emotional care. Amen. Damat ati time mo nga makitungtong. Kumusta ka ngay anak? Kumusta ngay iti module mo? Uray kasde lang mata. Baka pa di tuition fee na kat nalipatamon. Kasjay. No, minsan di parents, ti kuha tayo lang, dati tumulong ti trabaho. Pero han lang nga dati kailangan. Kailangan damat nga maaprusan na ginyubing. Amen. Tugawan nyo mat. Hallelujah. So nga do tag rebuilding of ubing. Ngam, ibagbagami mat manan ditoy, uray noan niya ti kurang tinaganak, so dalata tinaganak ka na kayo. Kailangan i-appreciate yung lata. Amen? Lagi na may suro-suro dagi day dito eh. One day, da kayo tag-benefit nga parents. Tanong sa suruan na the Word of God, isunto ti apply nanto. Kada tayo, ha?
Karkaroon no lumakay tayo, bumakat tayo. Amen. Handa nga kagaudya ka nung may praisa na kakargat asin, nay. Kasi, namura the Word of God. Kaya namura the Word of God, kat pinanawam to isudan ngayon mong unakan, di ba liya, dagagad kadakwada. Ti Diyos imang paprosper kadakwada. Amen. Lagi di mati panunutan tayo nga parents. So nga, ikanyo isudat it time. Tugawan nyo. Ang lang nga daday, itid ti kwarta kat uston. Ang kwarta lang ti kailangan na kita. Ti tao is spirit, soul, and body. Amen? Han nga mani ti kailangan jay spirit. Na Diyosan. Jay soul, da jay mind, will, and emotion, kailangan jay emotional care. Amen. So nga jay soul da, agbirbirok na ita. Katnuhan da masarakan ka da tayo nga parents, indagkitan ti soulmate da. Mga sawa da nga di na oras. Kasi, sungatata, mauawatan nyo no apay, nga kastoy dito'y church. Nga ipapatiming, nga gatheran ti youth. Ta ilisi tayo isuda, ijay fire. Ilisi tayo isuda, ijay wordliness. Amen. So makijoin tayo, amen. Hallelujah! Okay? So kasi, please make short kada kayo na Tado tinangdanggan may gamin mamisan. Anda makatulong na ito yung ubing. No na-drugs ngay, makatulong nga ron. Sige man. No wordly iso na, nabartak nga sumangpat, makatulong nga ron. Mabaling ako na, nasingpat pa isan anak ko, anyong may bagadi ay, ado demonyo to'y lubong. Amen? Iso nga, ni Apo Diyos lang, ti makaited, ti mayat nga karakter. Makaisave kada tayo. Iti world. Ti mamati lang kini Jesus, ti maka-overcome ti world. Amen? So kasi, hallelujah. Now, i-review tayo basit, tinad-adal tayo, sakbayang mag-transfer tayo sa balin, nga topic. Suro ka na kayo jay revelation niya. Na jay past tense of God's Word, present tense of God's Word, future tense of God's Word. Or, the jay finished work of Jesus, present work of Jesus, and future works of Jesus. Anya na jay finished work of Jesus, then nilipas na, idinatay, ijay cross, kaya na nagungar. Tinapan ijay heaven, jay araramida na tatay ijay heaven, present works. As a high priest sa ijay heaven, nga nang i-offer ti blood na ijay, for us, in lukat na da jay throne of grace, for our prayers. Amen? So, aday suna sa mediator ijay heaven. Hallelujah, madama nga aday suna ijay. And, nabay tinapananay ijay. He is preparing the place for us. Sagsagana na ijay pagyanan tayo. Nga marapture. Amen. Hallelujah. Kaya sagsagana na ijay new heaven and new earth. Mabumabanto. Okay? Nabay the present works of Jesus, nagtugaw at the right hand of the Father as King of Kings and Lord of Lords. At dito yung mat nga nagipagturay, tapno mausar tayo the power na dito yung earth. Kaya the present works of Christ, it's a heaven. The future works na, so the umayto no rapture. Akas nubyo. Umayto akas nubyo, is the first, ngayon maya na to earth, in may as a sacrifice, as a lamb.
Amen. To no rapture, umay nga kas groom. Nobyo nga umay na alam di asawa na nga church. Da tayo. So nga kailangan nagbado tayo the wedding gown. We need to prepare now. Dababado yung wedding gown? Hey, kitaan nyo ba kawan? Handa kayo ngay kasar. Ti kordero nuhang kayo uniform. Kailangan nyo ti uniform tatan. Ang kayong uniform no, umayan. Naladaw kayong ti preparation. So now is the time. Bado kan ti wedding gown. Okay? And then, into the future works, ni Jesus pa nga may isa, the second coming na dito yung earth. Amen. So daya, makita yung the first kay mayana, as a sacrifice, yung mayanan to dito tangatang, as a groom, yung mayanan to dito yung earth, as a king, and soldier, to destroy Antichrist. Amen. Okay, that the future. And, naisurok manan ka na kayo about this world or this earth. Nakita nyo, the earth, ididamo, the earth, ket, iti-create ni Apo Diyos, na pintas. Wala gusto-gusto ijay Genesis. Ngamin simpana. In simpana, kana nga, nalpas. Di pa nang create na, pati da tayo nga tao. And then, na dati Garden of Eden dyan, nagpintas, na ito'y earth, ididamo. Idiawan pa di basol, nagpintas, nga pagyanan. Pati nakapasok, ti basol, na destroy, na ito'y earth. Amen? So nga nalayos. Apay nga nalayos? Kapudya aramid tasamyasa, nga ng asawa ti babae to'y lubong. Nag-anak na ti giants, so dati nang isursuro ti niluluko dito'y lubong. So dati nang isuro, iti pa nag-aramid ti armas. So dati nang isuro, ti cosmetic. Iti cosmetic nga baliwam ti rupam. Ha? Nga nagbaliw ti matam. Bis nga image and likeness of God, conforme pa nga aramidam. So, jay, cosmetic. So, nakiktot na gijay ko di, pinbaga kijay. So, na kinaramid. So, na nangaramid jay herbal. Or, nang isuro, ti herbal. Gasam di ay. Suro-suro dati herbal tapno sanga patyan ti tao ti Diyos nga salon at wano healer. I-divert na ti tao dyan. And then, iso na ba nang isuro ti panag-adal ti between ti gasat. Horoscope. We're getting something. Panasan nyo yung study na ay, denggan nyo the book of Enoch, ijay amin. Ti ayan na rin. Apay nga mamatek the book of Enoch, kinot ni Judas, nakapsat ni Jesus. Kas prophecy ni Enoch, kunanay dyan. Delibro na. Amen? So now, na dito nangyari, nga nang dadalal na ito'y lubong. So now, din may ni Jesus, the first, He is the Word that became flesh, tapno, bayada na di basol ti tao. So in may suna as a living sacrifice. As a sacrifice. As a lamb. So binayada na amin di basol tayo ti law. Binayada na ti penalty ti law. Tayo di nagbasol dadan kene by the law in the Garden of Eden. Nakastruck ti patay. Natay ti tao, ti spirit. Ken matay da physical. So din may ni Jesus binayada na di. Natay suna in the spirit, soul, and body. Ket napanpay ijay hell. Nga bayad ti eternal death. So binayada na di. Mighty curse, so nga na i-curse ijay cross. Mighty sakit, so nga nasapsaplit.
Tapno bayadan na diyan. Mighty poverty, that's why He became poor. That through His poverty, we might become rich. So amin nga penalty tilo, binayadan ni Jesus. So salamat ijay. That is the finished work of Christ. Sakbay nga mapan kay jay present works, bilibam pa'y kinaksepam nga muna jay finished work. Tasaan ka nga maikari, ijay present work na, nuhaan mo nga na-receive jay finished work. Amen. So now, kasi dinaramid na. And then after, nalpas na napan ijay heaven. Tapno ituloy na day trabaho na ijay. To prepare a place for us, as a mediator, napan ijay, as a high priest, and as a King of Kings. Amen. Hallelujah. So, umay tumanan, nga mang rapture iti church. So, tilubong, anpay nga naisimpa. So, ano umay ni Jesus dito'y earth, isimpa na mo dito'y earth. Nagturay iso na ti 1,000 years. Tandaan nyo, dahil prepare na dyan, bumabanto diyan. Ngam na umay dito'y earth, the second coming na dito'y earth, prepare na. Repair na dito'y earth. Amen? Tama ibalod ni Satanas ti 1,000 years, agturay mo't ni Jesus ito'y ti 1,000 years. So na dyan na pangkitaan tayo, ti mawibuya tayo di Guinness record, nga watermelon, may isang karga, ti forward. Kasum na yay, dakdakal ng tao. Panasin nyo ka na i-research. Guinness record. Tadagday nga, watermelon nga kargan ti forward. May isa? Rumwarto na kita. Ano mo nga kaya nga kanon di may isang bukal. Tadakdakal ng sika. Kakasya ito timula iti nga time. No repairan ni Jesus. Na ito'y earth. Awanan ti igas, tawan demonyo. Amen? Okay. So kasi di mangyayari, but after 1,000 years, mawarwaran man ni Satan, disibir na dyan nababati, nga basit nga pulin ti angel, in maduda manan because ti 1,000 years. Lada manan darat, ti kaado. Jadi, pugsuan ni Apo Diyos ti apoy. Naisurok na gidya kadi napalpalpalabas. Amen? Pugsuan ni Apo Diyos ti heaven so that ti fire. Matay da amin. Amen? Ijay matan, nga madjadsan ti amin nga natay, manipod kiniadan, kaya ti last nga natay. Sumangodan to ni white throne, trono ni Father God. Resibendan amin nga dusa na. Tilang makahabol ijay, day Israel. Nga kadwa ni Jesus, ijay 1,000 years. Nga physical. So, dahi may salakan. Awatan tayo, ha? That after 1,000 years, is on the end of the world. Ijay nga marunawan ti daga. Tagtik overan jay. New heaven and new earth nga bumaba. Tadjay old heaven ken old earth ket natupok ti apoy. Narunaw. Amen. So nga kasi di kasana di ay, hangad di no umay ni Jesus no rapture, marunawan ti dagahan. Tagturay pa lang ni Antichrist ito iti 7 years. No, after 7 years, ni Jesus Christ mat sumublat. Agturay mo ti 1,000. Diyan ti may mayat. Ngaw mayan tayo to'y. Takadwa tayo ton isuna, tayo isuna tinubyo da tayo diyan asawa na. Amen. Ano ti may bagbagang? No, may ni Jesus, second coming marunaw ti daga.
So manon ag-preach na no next. No may ni Jesus, agturay ti 1,000 years. Maggulo. Inbagam din na mingsan nga marunaw, sa umanan ibagang agturay ti 1,000 years. No narunaw pagturayanay. So nga, praise God, iti na ihikwa na ito iti YouTube, aduti na enlighten. Aduti na lawagan. Amen? Kastagayam, Pastor. Salamat kunada. Amen. So now nga rod, naisuro ka na kayo nga before, nga mangyari amin dagit jay, linisan ni Jesus the church. So nilinisan na jay 7 churches. Sakbay nga umay ti rapture. So sakbay nga umay ti rapture, linisan da tayo ti Diyos. Tagbado tayo ti malinis nga wedding gown. Amen. Malagip yung ba di parable? O may kayo namin, ninawis namin hindi makidaya, makikasar. Nga ba dati napan nga hanga nagbado ti wedding gown? Kung na king, apay nga da katoy nga hanga nagbado ti wedding gown? Hanga nagsasaw, iso nga nirimpong da in panday jay, kasipngatan. So now, ito itata, the preparation. Kailangan nagkawusto ti wedding gown. Ito itata ti additional message si Bible kada tayo. So before rapture, linisan ti Diyos ti church. So nga doon ti expose ni Apo Diyos nga churches. Ado pa'y natayon, nga tayo nga kway dyan. Ado tinatay nga minister, nga no, tris apom de record da, worse. Narigat ko nabanggitan pa eh. Pero ado tiniluluko nga inararami da yung church. So nga expose ni Apo Diyos na gida. Talinisanan ti church nga maiprepare, nga napintas, nga balasang, nga may asawa, ijay nobyo no umay. So madamati linis ni Apo Diyos. Madamati revival, pero madamati linis. Amoy din naming sana, dito is sermoning. Jay may isa nga well-known nga preacher. Jay anointed nga preacher. Naming sana nagkarkararag na gijay, member, nagiti youth, kahit nagtimak ni Apo Diyos karakwada. Kat winarningan da de pastor da. Ngay sardeng mo da nga preaching mo. Siyempre di preaching na nga mang change. Yakas lamang kilkiliti tilapayag. So ni-rebuke da isunan because of the Holy Ghost. Nagpasalamat ka ba lang ta? Ni-rebuke da, hanga palang natay. Amen, pero adon timi, natnatay nga minister tata. So nga, kailangan nga agdalos ni Apo Diyos sa ron. Iti church. Namamingsan, nung narigat nga madalusan di biyag na, isunan ti madalusan. But, alaan tayo the life of Christ, iso timang dalus ka na tayo. He is our holiness, He is our righteousness. Amen. So first, Ephesians. Sakmay mapanak the wedding gown. Ephesians 5:25 to 27. So nga palinisan kayon, my brothers and sisters, youth, God is preparing the church. Amen. To meet Jesus in the air. Hallelujah. As a bride. Itaan nyo no dati, dani may kasar, digos nga digos ita. Agpapukis. Padalos ti kukuna. Punas nga punas di rupa na. Tisting na di gown na. Ay, kasam. Kasi dararamidan ni ti bride. Ni Jesus agad dati pa'y guwapo. Hawan pa'y prepare ng tatalag. Guwapo pa'y nga talaga.
Amen? Tayo nga bride. Amen. Kailangan pumintas tayo. Tapnuhan tayo nga ma-reject. Saan kayo bagat? Timang papintas ka na tayo. Holy Ghost, through the Word. Amen. So na ito basa. Verse 25 to 27. This is the day of preparation. Okay? Okay, give His life for her. Natinted ni Jesus in the church, His life. Iso nga dyan life na timang papintas ka na tayo. His life. Iso nga Jesus is our life. Ibiyag tayo iso na. Next verse, 26. To make her holy and clean. Pause. To make her holy and clean. Anya tinted na, His life. Ted na dyan life na tapno aramida na, that jay church nga holy and clean. I repeat, anya inted na, His life. Tapno aramida na, nga holy and clean. Jay church, jay believer. So nga we are holy, we are clean by His life, by His righteousness, by His holiness. So ngayak saksip yun na dyan. Tapno, dadaulan na dagijay unholiness, biyag tayo. Habang nasapa, adapay gundaway tayo. Amen. Hallelujah. Wash by cleansing of God's Word. Saan nyo? Ano, ibagbaga na yan the Word of God. At kinasiasino ni Jesus. Wano life ni Jesus. So na dyan timang dalos. Amen. Hallelujah. So, padalusan tayo dito Word. Verse 27. Para niya nga purpose. He did this. Oh. Makita yun, that you gam the purpose. Apa yung intend na ti life na? Aramidin na nga holy and clean. Ken, naugasan, the church. Inarami na doy, He did this to present. Tapos present na the church kanya na matlaang as a glorious church. Nagloryaan nga church. So nga day, kanang kay bagahalang nga di bumaknang, halang nga di maagasan, tipukos yu ni Jesus. Dikit di chay madalusan. Tamuyo mo lang numamingsan, wapay hantay pumaknang, kaya hantay yung maagasan because of pride. Adagayam ti pride di jay. Sungahang kang kaagasan. Kaya siyak tupay di matatakatin ko kaya, Lord, search my heart. Amin nga pride, I surrender unto you. Because the pride nakitak, kadagiday king. Nga iso tinatayanda, iso nakadadailan da because of pride. So I have your humility. You are my humility. Kunak ni Jesus. Help me to humble myself before you. Ada di dyan kararag ko. Kasi never nga i-promote ni Apo Diyos ti pride. Before destruction, pride. Amen. Ada ti pride, iso nga in mighty destruction. Awatan niyo. Iso nga, dalosan ni Apo Diyos mo lang nagigay.
Dalusana di pride tayo, tahaan nga mapalangit di ay. Amen. Dalusana dagi di pride, kinatangsit. Amen. Dalusana amin nga haan nga biyag. Whew! Tap nagbalin nga glorious church. Minsan nga ron ko na kasi agpakararag niya. Madidiscern ko nga Shakti kunana nga powerful nga mangagas kaniya na. So nga dinaritsok hangka mahilan. Urailihans ka. Because ti binilib mo siyak hanga ni Jesus. Mursiit. Yes. Hanga proven the Holy Spirit no siyak ti binilib mo. Awan di makita mo di Bible nakasta. Cursed is the man that trusted in men. Adada jay. Amen? Ti kasan ay bilibam ni Jesus, kat ikararagan ka, yes, ada ti power ti kararag, ngam ti faith kay ni Jesus. Sakto ba'y, di nang nangyari kanyak di past, amo ka nagkararag ti the whole church, ti Jesus a Good Shepherd Church. Pero amo yung nagkararag aklatamot, ngam amo yung tingkasak niya, Lord, kita am ti kararag ti anak mo. Halos amin kami nagpipray kami for this. Dengganda kami. Amen? Yes. Hallelujah. Denggam ti kararag mi nga anak mo. Receive me, ti pinatimiking ka. I am healed in Christ. This is our faith. Kunak-kunak kinapo Diyos. Hallelujah. No daman ti pride kanak, forgive my pride. Destroy this pride. Kunak-kunak iday tapno, maka-work ti Holy Ghost. Amen. Isong agbalin nga glorious church. No jay life ni Jesus, aramidan na ka nga holy and clean. May gamin mayan ti pride tayo no minsan. Tadjay, kasparingan no siyak, ado ti appreciation. O may, napigsa, ti anointing mo, pastor. Dinlihansak na agasanak. Dakkel ti ministry mon. Kaya ka kasi, may ti pride no kasya eh. So, agan nada ki dyan. Kung naklatamot, Lord, amin na gito'y bunga ti biyag mo. This is the fruit of your life. Amin nga blessing in my life. This is the fruit of your blessing in Christ. Awan ti sarilik dito'y inaramin. Fruit. Amin ti life ni Jesus. Kasi ti gamble. Amen. So, dalusan jay life ni Jesus jay life mo, tap nagbalin ka nga glorious believer church without spot. Awan kumati, anya ti spot, mansa. Awan ti mansa, awan seeding na, or wrinkle. Awan ti kurutrut na. Uray na kurutrut ti muging mon, in the Spirit, dalusan da ka dyan life ni Jesus, ang nakurutret ti soul mo, ti spirit mo. And then, mamingsan pa, agranyag day tayo dyan rupam. Uray lakay kan, lakapay lang ubing. Amen. Oh, madiyo pa'y. Kasyay. So nga ko nakarod, kita nyo kadi uray na pupudaw ti tao. Nawanan the glory of God. So, ala nangisitan. La, maditiro pa na. Nalidom. Uray nangisit mo't, uray kasla lungboy,
sumilsilang. Amen. Kitaan nyo na Naging pa pastor ti Afrikano? Nga anointed? Ay, sus, nangingisit na ganyan, natataraki na because of the anointing. Amen. Hallelujah. Kamu rin nataraki, uri na po daw, no, awanan hanang nga glorious. So, nalidam. Madmade. E ko na sungadalusan ni Jesus, tapno i-present na ti church para kanya na matlang nga nakapinpintas without spot and wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Dahita ti kastan ti Diyos. When ikastan ni Jesus ti church na. So nga ipiprepare na da tayo. Hallelujah! Ipiprepare na da tayo. So nga, ti-teaching tayo, hanlang agpatinggay di prosperity, healing. Ipiprepare ko da kayo nga nakapinpintas nga asawa ni Jesus. Through the Word. And by the power of the Holy Ghost. Nakitaan nyo, di ako na asawa kini King Xerxes. Nga nakisalian ni Esther. Ngayon kasaday dyan. Picture na dadya the church. The Esther. Nga may asawa dyan king. Agpili ti king ti asawa na. Tasukatanan ni Basti. Amen. Itata, nagre-ribal di babalasang ngad adu. Kat 1 year di preparation. So tinaramid da, mga ladati oil. Isapsapuda ijay skin. Kin pabango. Kasum datang 1 year, ngay naldaw, ngap applyan da di skin ti oil, pabango. So, kinminis ti kudil ni Esther. Kanang din ay present ni the king na ay ayo the king ta nakapinpintas ni Esther. Tinagan pa nga Esther, star. Amen? Amen. Picture na na dyan, kada tayo, oil, Holy Ghost. So, nag-working ka the Holy Ghost by the gospel every day. Mamawatam their life mo in Christ by the power of the Holy Ghost. Luminlinis ka nga luminlinis, puminpintas ka puminpintas. Isang umay ayon ni Jesus na umay. Hallelujah. Adar, aramidin nyo ba kasi? Gap-apply kayo ti oil. Ay so, siya may kasarakat, apply nga apply Patalikod, pa-side view, ijay sarming. Tisting na aming nasa sandal kas kada. Amen. Iso nga kailangan tayo nga malinisan. Aglinis ni Jesus sakbay ti rapture. Ta kailangan nga napipintas jay may asawa kanya na. Woo! Pukaw kalata. Yes! Dandaniak may asawa. Kung namin jay. So nga uray no, madmadi din ay kaskatsadya kasar mo idi. Ay di bali, at dapat lang gayang pag-asa. Baka awan pa'y na party idi ay. Madmadi ti yung kaskas tayo idi kasar mo idi. Day tuyen ti sa ganaam. Dahito iti the best nga kasar. Hallelujah! Amen! 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Basa. All scripture is inspired by God and is useful to teach us as truth and makes Okay. It corrects us when we are wrong.
It teaches us to do what is right. That's the purpose of the Word. Amen? And verse 17, what is the purpose? Apay nga kasta taramidin yung Word? God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Amen. Amen. Apay nga ipiprepare na tayo? Iti King James ko na that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. So gayam nga makuriktar tayo met. Makuriktar tayo ti life mo, righteousness, holiness, ni Jesus. Humble, lowly in heart. So ngay bagabagak, no bumakbak nang kayo, kakarkaro kayo nga humble. Tanong umato ti pride, ibagsak manen ni Apo Diyos diay. Kung nakaadal ka, karkaro ka nga humble. The more nga ag-humble ka, the more da ka nga i-promote. Amen. Takayat ti Diyos nga maiprepare ka nga nakapinpintas nga asawaan ni Jesus. Amen. Last, chapter 19, iti Revelation. Beginning verse 6. Amen. Sino tag-prepare? Sika, Kensiak, Church. So nga dito yung nainlubungan nga na gito'y sin nga kunay ti Bible last. Basta di jay, awan ti mayat nga ibunga na. Panay madmadi, panay pagsangitan, pagbabawian to ti kamaudyanan. So nga, kailangan na lang nga i-overcome. Amen. Basta basol, awan titid ng pagimbagam, iti kararwam. Kaslamayat, no ipresenta ni Satanas, ngam no naaladakan, ijaydakan nga katawaan. Ijaydakan nga parigatan. Ijaykan nga agsangit. Ijaykan nga agbabawi. Daduman na ilawanan dan. So nga, basta basol, overcome it. Amen? Na kayo nga youth. Kasi no, kita nyo nga nailubunganan. Kasang kaibagak, no, adagar-aram ka na kayo. Kata, iadayuda na kayo kini Apo Diyos. Hanga da itati parisyo. Inbaon ni Satanas na ita. When ang born again mat pastor, guwapo, uray. Mabaling nga usaran latati enemy di ay. No, iadayuda ka kini Apo Diyos. So ako nam aguray pa'y. Intapay maki-church. Iwasan tapay ti kanayon nga agdate. No, da papanan nyo dya, yan ti tatao. Ngad-adu. Amen. Ano ako na si kamat pastor. May baga na ayamat ti bagana no adu tao. Anong time na? Amen. Youth. Ay, may mayat kitita, dadagito yung mangwarwarning ka na kayo. Yes. Uray lalaki, uray babae, uray nakapinpintas. Nuy adayuda ka kini Jesus. Uray hanen. Nagugwapo ni Jesus Christ. Amen.
Okay, basa. Ayan. Praise God. Verse 7. Oh yeah, kita nyo? Woo! For the time has come for the wedding feast of the Lamb. Amen? His bride. Ito point ko dito No, that the wedding, His bride has prepared herself. Diyay nobya in prepare nanti sarili na. Sakbay nga umay ti kasar, naka-prepare ti church. So nga linlinisan ti Diyos ti church. Amen. Mayat ti linis nga teaching. Youth. Dapat agararam nga yadayo na kakinapo Diyos. Orahan ta makigimongan, no? Ora na, madina ta. Abay, irugrugimat nga dagosan. Sino nang idalang king kata? Amen. Tano Holy Spirit, inta makigimong kunana. Amen. Youth. Amen. Hallelujah. Kasay. Okay. Basa, last verse. She has been given the finest of pure white linen. Oh. Anya the finest of pure white linen to wear. Dahil di lana kaslakapas nga puraw. Nga nakalinlinis, pure white. Amen. Dahil tibado da. Anya nga diyang kayat nasawan nga bado. For the fine represents the good deeds, good works of God's holy people. Isurok na di ka na kayo, ti kaya nasawan, iti fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Kaya't nangasawen, dagita dadyahay nalinteg nga aramid, dagiti na santuan, nga tataw ti Diyos. Mapandayo di NIV. You see, fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. The King James, for the fine linen is the righteousness of saints. Tandaan na tayo, sino ti righteousness tayo? Ni Jesus. Nga magbunga da jay, ti righteous action. Righteousness. Ije aramid mo. Dahiti ibadom. Dahiti preparation mo. Amen? Kaano nga prepare? Tata. Sakbay ti rapture, naka-prepare tayo. Amen. So ano marirebuke kayo, nayon na. Ngam ti usaran may pang-rebuke the life of Jesus. Tibiyag ngamin ni Jesus nga na-receive you or ni Jesus Christ, He is righteous. He is holy. Malinis nga biyag ni Jesus. Haan nga makibarkada kini Satanas. Haan na nga enjoyen ti basol. Ti-enjoyen ha ket the presence ni Amana, the Holy Ghost.
So nga da kayong umay, tandaanan nyo ulit at manen. Tibiyag tayo nga talaga, ket dajay eternity. Adun tinmun unang anat natay, nakakabagyan tayo, babaknang, didiadal, politician, ni Marcos natay, ni Corin natay. Amen? Sino pa'y, nagiamuyo, nakaslahang nga matay, ngam natay lata. Huh? You see, ayandan dagijay, addadan ijay napananda nga spiritual world. Ket no nagdisudan ijay Hades, no way out, no remedy. So nga tandaanan nyo dito awanen ti mas may mayat nga biyag, nuha nga di pa nakaisalakan. May mayat pa'y lakuma, nga hantayo nga na parswa, hantayo nga na anak, no hantayo nga masay. Amen. No siya, ikarakaral ko din, Lord, show me. Show me what is happening now in the spirit realm. Show me what will happen in the future. Ipakitam kaniya ko Diyos, nga one day, mapanaklatang mapan dito'y eternity. Pakita mo Diyos, nga one day, panawak lata na ito'y nga biyag. Adon tinmun unangam siya. Now, Father, help me nga mangkita dito'y reveal this to me. Help me to see the spiritual things. Karakararag ko de, anlang nga dewi, rumang ayak, maagasan at, ti karakararag ko ipakitam, dajay papapanan mi, nga eternity. Minsan nagnernerbyusak. Kasi, kasla mariknak, numid-meditate ko dajay, kasla mariknak, dajay to time, nga panawak dato'y bagi. Nuha ang rapture ko't medyo, magkintayog akpasit. Lord, but, whether we like it or not, na ito'y titorturon me. So help me to prepare. And help me to prepare my family and the ministry, the church. Amen. Hallelujah. Da kayo ngayon. Dapat yan, kararag. So, naman minsan nadadagi dyan, pinanawan ni asawa na, uno kastoy, terarami. Di ba li asawa lang dito data? Kunako naman minsan. Ada ti asawa, tayo nga ni Jesus. Di ba li ti biyag tayo to nawan ti asa-asawa? Be strong. Ang kalata sumina kini Jesus. Because till life tayo, kat ada kanya na. No pa'y, kaya tayo kumamay sympathy family. No minsan nga, nagrigat nga, sympathy, pride ti tao, pinapilitan ti pride. Sige! So, kaya tiyo, ibali, kunak ti ma-encourage. Awan na sa asawa iti heaven. Lagto kakit di, tagdayo ka. Bay amday tanga babae. Hoy! Sino da kumakin ni Jesus? Wala dati counseling kung kasday, nga umanay nga kumut-kutungam, umanay nga han mo pang panganan. Dito'y lang data physical. Han muntun nga asawa no napan kay jay. Aniya data nga isuti mangiguyo-guyo tisakam. Amen. As much as possible maisimpa. Taday tati may isang misyon tayo dito'y ngagpamilya for His glory.
Ngam namamingsan na dati kasi karon nagkangkonsilak sika kastoy simpay ti family. Ti kwa na umakon. Awan nanti ayat ko kanya na. Kapay na pananday ayat mo. Imbag nun natay, ngam nun napanti sa bali, awanin. So handa nga dengdenggan. Sige! Isuti ko na yun. Sino ka na kayo timayat kini Jesus? Awan ti asa-asawan to ija langit. Di balitan ni Jesus. Isuti ka mamayatan. Nga kadwa ti forever. Siya iti counseling ko. Sumada kayo ngayon. Kung napaay kayo, ang iso ti pagdudurkungan niyo. Kayo makigimgimo. Pang kayo latakin ni Jesus, mayat ni Jesus. Awan ti babawi ditoy. Baka mo lang ipapilit mo lang dita, pagbabawiyam to mo lang, di may mayat na lang ni Jesus. Babae kin lalaki, na kayo ngayon. Amen? Orayin no lata. Di iparis ni Apo Diyos. Ag-serve kayo kini Lord. Masarakan yun tulata. Or masarakan dada kayo. Amen? Uray ilamang mo. No babae ko uray ilamang mo. Iparis lata ni Lord. Amen. Adamot ti ilamang da. Gusto, nagsabat da. Kasyay. Amen. So nga kayong agdanag. No da kayo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kami, timang iparang. Kita nyo din, naramid na nga iba, in parang na kiniadan. Sino nang iparang? Ni Apo Diyos. Amen. Urayin nyo lata da iparang na. Hallelujah. Ag-imin kayo. Ang mabannog agbiro-birok. Iparang ng tulata. Amen. Kasjay. Ay, Apo, uray da kami tupay. Dekonak ni Mrs. Adogar aram kanya na. Ibiro kanya kakasinsin na tada ilp na idi. Idi ada akat. Apay kayat mo di pastor? Apay, di ngay. Di bagada. Tawang kanukanam. No pastor, ti asawaam. Takaduan nga pa pastor at that time, nabut-butan ti barong da. Sudah ti mapan ti balbalay, nga awan kanun da. Sudah ti malimlimusan. Pero, nga to, ni Apo Diyos ti standard ti papastor iti last days. So nga, nainayo na kadyan. Adua ti agarom kanya ng awan lata nga rod, ta maururay aklata. Hindi na pa nakidain, parangan ni Apo Diyos. Amen. Agilakon isuna tada kajay. Nagado nga istorya, istorya. Oray siyak mata. Ay sus, adumat atag. Kuna-kuna na mata. Apay kunayo man. Adumat ati mangkindat tubay. Ay na. Ay sus. Narigat nga subsobranti istorya. Pastor tayo maditag langso-langsot. Awan. Ora ito pa yadan ni Mrs. Sidikat. Agitad da gitay. Babalasang. Agitad dati makan. Wano kwa. Ni pastor lang leta. Awan bagim. Kuna na kanyala. Ngaminto no. Naisina kami nakat. Batalikod ko nakat baginan. Kasyay. Sungahan nyo ako na. Adumot Adumot ati manghara-harang. Dumot tagpapipapintas Kunak no, dadjay samot Dadjay samot Ito no kuwa awan ti kay tamaan Amdi ni Mrs. Pimantin parang ni Apo Diyos kat
Ni iso nga talaga. Kasjay. So nga, kayo ngayon, urayan nyo day parang ni Apo Diyos. No, ada nagparang kat pinmanaw, bayam sa nga di, sa bali di, linmabas laeng kunam. Day parang na, dajayan ti usto, hanon nga talaga nga, kwa di ay, awanan ti dadanagam. Amen. Isang kita nyo ni Mrs. Ura muna awang kukwartak, awan dandanag na makiasawa. Amen. Kasjay, tamapnuk. Amen. So ano kaya ito ti istorya ti kakasjay? Mamingsan, umay kayo. Ngayot. Nawang kayo makapipili, ti isuruan mi na kayo ti kasana. Amen. Okay, nayon ko lang di ay isu ngamin ti libol yo. At isu ti gapuna nga madadown kayo no maminsan. Ang kayo nga danag. Amen? Amen, just pray. Ti parang mo Lord nga tunay kunayon. Amen? So that's it. So now is the day or the time of preparation. Kati preparation tayo by the power of the Holy Ghost, kin the Word of God, but until life of Christ, nga maklinsan tayo, madalusan tayo. Amen? So apply it. Tumakder tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Undarabahaya. Shikalabahande. Undarabahaya robasaka. Father, in the mighty name of Jesus, when ito ti maysa nga importante, iti biyag miya sa believer, iso di ag-prepare, nakasla babalasang, nga nakapinpintas, nga may asawa at linubyo, ta umayto ni Jesus, into no rapture, anming ammo no tatawo no bigat, no may nga tawin, but we believe nga dandanin nga talaga. Kat dawatan mi, help us to prepare. Help us to understand your word. Reveal this to us. Ipakita mo, Ama, naging spiritual things, what is happening now and what will happen in the future. Dawatan mi, Father God, tapno tatang. Ma-encourage kami ngag-prepare, nga uray no da kami agtatrabaho, da kami pala ang agbiag. Ngem, han mi nga malipatan, nga ag-prepare. Iti dayto yung mas greater, mas importante, nga biyag nga papanan mi. So, i-commit ko dayto yung church, ken ka, nga maysa, nga kawusam, ken kinawusam, iti righteousness, holiness of Jesus Christ. Help us, nga mangi-work out, mangi-apply, iti dayto yung biyag. Ket amin nga inmay, ket tulungan na kami mang-enjoy, itira ito yung preparation. In Jesus' name, Amen.